Senkulu yasePhalamende abalungisi la ngisho bayinawo bayebebela bayinawo uthi ubaba omkhulu la ePhalamende ngelinye ilanga niyazi ukuthi labafana bama babili angifuni bahlukaniswe ukhomba ubabila ngalamalanga nobaba inyanga ezulu hayi ukuthi ngangikhona ngizwa abadala Kuhamba isikhathi athengena futhi ekamelweni lakhe ngolabo ngoba usuku uyathola ukuthi sebehlukanisiwe athi ayibo bengingitshelisa ufuna ngichazele ukuthi ngithi abangehlukaniswa ngani labantwana ngifuna balale ndawonye ngoba mase ngihambile emhlabeni khona isikhathi esiyofika nibaxabanise hayi nathanda ukuphika abantu ngoba uma into ingekho eduze kwakho uyiphika Kubalekela ukuthi labantwana ningabaxabanisi ngoba akufuneki ukubhidlike lento enkulu kangaka ubaba omkhulu ehlolweni lenyakanyaka le eseniyenzile yakhuphuka kanje uNkulunkulu azanibusise kwakumprofeti ke lo awayikhuluma izinto zenzeke ngempela yithi nje singezwa ke silibele ukuzondana la emhlabeni mase hambile ubaba omkhulu hayi ukhona ubaba ke manje ilanga lamalanga uhle kumnandi manje kwakuyinsizwe enesithunzi kakhulu kwakungelula ukuthi usondele wenze noma yini kwakulunga into ecashile ngempela kwafuna indlela manje ukuthi imali ingatholakala kanjani kule ndoda uyayibona ukuthi yesabeka wathi umunye uyabona lo mfowabo lo uyena ufuna sisusene eduze kwakhe kusho thina amaNazaretha njalo kusho thina naye ingubo emhlophe lo ngazukhohlise yona ucala isikole sonke njengoba sila kanti enhlizweni amatshe asisuseni lo eduze kwakhe kuze siyithole imali isuku iliphi walithola omunye haya siye enkosini ilanga lamalanga sithi uyamthakatha lo ubaba omncane uyamthakatha baya ngempela baba sithi asikubikele baba ukuthi ubaba omncane uyingozi enkulu kuwena uyakuthakatha athi hayi angiyazi lento nishoyo la bakhuluma nje kanti khona untombela ihlala ekudeni obaziyo labantwana ukukhuliswa kwabo ubaba omkhulu ebahlanganise ngafuni behlukane esho futhi ethi sizobaxabanisa thina uma esehambile emhlabeni ngempela sakwenza uhlala ekudeni uyamphatha kabi lento yokugula untombela waya kubaba omncane inyanga ezulu baba ngidumale kabi ngoba ngiyazi ukuthi inkosi esishile ubaba wena ubenikhulisa kanjani esho futhi ukuthi ufuna ningehlukani khona ningeke uxabana nibehlule abantu abawunixabanisa namhlanje ngizwe omunye ekhuluma etshela inkosi ukuthi inkosi umne wena ukuthi wena uyayithakatha hey wafa enhlizweni wafuka ufu baba uthi wambone zaka ngempela abantu yazi yabhlungu lento ishiwo yimi Nazaretha Cabanisa ingane zomuntu osebenza umsebenzi omkhulu kangaka eskipo dakeni kwase kuba kuncane manje kuya kwenyanga ezulu kumne wabo inkosi ilanga lamalanga ngoba ezwele into emhluphayo enhlizweni waya ngelinye ilanga
wafika sephumile ubaba wafika wahlala eduze kwakhe babingelelana naye bayixoxe wayeseyasuka ubaba ilanga lamla wangabuya la esihlalweni waphela lo waphela ubaba inyanga yazulu wathi inkosi cabanga ukuthi le nto yashola abantu mhlambe kanti mhlambe kwakungekona ngoba sase sibaxabanisile phela thina ngiye ngizwe lembonge ebongelayo la ithi kazi uyofika uthini wena kushembe njengoba uxova isizwe sakhe nje kusho ikhona imbongo evama ukusho ngapha libuza umbuzo omkhulu kabi uma uxabanisa ingane zikashembe uyofika uthini wena uyongena yini lelo phalishi lakhandeka njengokubona nje uma ngase ngibala abafowethu namhlanje uzoba 4 abezingane abafowethu ngoba mina ngumfowabo la kuseyile lelo phalishi basalixova namanje abanye bethu la ukuthi bawufike bathini ngoba sithi sicenta indlela phela ezulwini ngomhla kuphela uyofika wena uyokwemukela kanjani ushembe uyokwemukela kanjani ubulala isizwe sakhe kanje isiyagula ke insizwa ngale molweni yagula lensizwa engasukuma hlala phansi iminyaka waseyahletelwa uma wayo abawona amaNazaretha awuphuthume nkosikazi kushembe lapha ePhakameni uzokusiza ayiphuthume manje imoto abanayo isikhathi esiphambili imoto zazingekho kanje lezi sayicela ukubhombela thina sesinazo manje lo mama bese yasuka tshela umkhwenyana wakhe baba ngisaphuthuma ePhakameni sengiyalela ukuthi ushembe uzomphilisa lo mntwana usahambe izinyanga eziningi ziyamgcaba akusaphumi negazi manje mabe emgcaba inkinga nje akusukumeki manje wathi umkhwenyana wakhe cha hamba mama mayifike ePhakameni bathi baba omkhulu wathi sengizwile wasiyahlala noma ulindele into azonikwa yona azofika nike umntwana noma mhlikihle nje noma ingane makuthiwa sengizwile awukholwa kahle uyofuna into ozoyithatha uyisebenzisa thathe wenze yonke lento wathi kuhlala wathi ubaba omkhulu cha ngithe sekulungile mama umfana usephilile uzofika ekhaya sephilile wangakholwa wahamba umefika ekhaya uyangena egcekeni uhlangana naye umfana useyahamba ibonge inkosi enkulu yasePhakameni insizwe yayikakwa ke le kakhulu baba omkhulu wayekakwa kakhulu befuna ukumenza into embi kodwa ingilozi ayihamba nayo ayinamandla kakhulu ngoba kwakusho ukuthi uthunywe uNkulunkulu ngempela ngoba imthwalo uma lapha bemkakile bemfake phakathi endlini bathi besalinda umfundisi oyedwa kwase kubekwa umfana la ngebhala la eminyango waqondana nomnyango ongahambi wayesiyambona bengakakhulumi nje wayesiyabacela yena ubaba omkhulu niyabona abefundisi njengoba ningibizele la nje ngiyazi ukuthi nizongibuzana kodwa la phakathi kwenu makukhona othunywe uNkulunkulu njengami akaphuma afika thandazele lo mfana sukume seniyongibuza konke enikuthandayo babukana bodwa kanti kwakunofata la wathi ufata phela mina ngibizwe yinini angazilutho enzani lento ayishoyo babukana bodwa wathi kahleni ke ngisukuma ngikhombise ukuthi mina ngithunywe uNkulunkulu wayephuma afika umthandazela umfana embamba ngengalo wayesukuma umfana waye bese philile ayibonge inkosi enkulu yasePhakameni siphila ngezwe ngeke nginizwe nisho njalo nithi siphila ngezwe anikhulumi okungeyona nikhuluma iqiniso ngempela ngoba nami ngikhona nje kwashizwe kwashiwo ngezwe wabuza nje ukuthi umama kwaza kuvimbeni ukuthi abelethe bathi befika bathi ngase ngigazwa uma sebelethile ayibonge inkosi enkulu yasePhakameni awuphuthumani ubuyele emva phela nako kuyingane kumfana sicela igama babefika wathi baba ngikhuluma ngathi ngimtshelile ngathi kuvimbeni umfana uvimbeni sukani la kodwa engathi lento besingayiphatha kahle ayiphethwe kahle lento
angifuni qamba mangi phela ayiphethwe kahle lento ithina amaNazaretha ayiphethwe kahle ayiphathwe kahle lento ngoba iyasiza iningi lethu ngoba lisekho emhlabeni yilo butshwala nalezi idakamizwe ezidliwa la ngaphandle ezibulala abantu thina sabizwa uShembo singatha la sekhona kodwa into ezwala ayinhle ake niyeke ukuzondana ungazi ukuthi umuntu umzondelani ngoba uzele lokho la uzocenta indlela uzohamba ngayo ngomhlaba kuphela uyivalelani manje ngoba uzobuhlupha abakini nje uthi abawucelela intethelelo inkosi ayibusise senokuzwile